ицқьаӡоу анцәа дзыхшаз лылацәа қәыԥсара ахьӡала иҟоу мухтәи ауахәама ажәабатәи ашәышықәсазы иргылоит Аԥсны аҳ Леон ахԥатәи. Мухтәи ауахәама иҭашьахуп. Арада Аԥсны уаҳа иуԥылом хәнифак змоу аџьартә кәыпалтә ныхабаа. Мухтәи аныха ибеиан ирҩычан, уи аҭыӡқәа шамахамзар иуԥымло аҩырақәа рыла ихҟьан. Мықә аныха иаҭааз апатриарх Сефе ишиҳәаз ала, аҩырақәа анҵан Аԥсны аҳ Давид дуӡӡа ихаан, жәаҩатәи ашәышықәса анҵәамҭазы. Мухтәи аныхабаа аҩныҵҟа рыԥсыба иамардон Аԥсны аҵыхәтәантәи аҳцәа Чачба Шарвашиӡе. Араҟа аҿуп Михаил Чачба Шарвашиӡе, уи иԥа апоет ауаажәларҭ усуҩ Гьаргь. Ҩнызқьи ҩба шықәсазы ицқьаӡоу анцәа дзыхшаз лылацәа иқәыԥсара ахьӡала иҟоу Мухтәи ауахәама ҿыц иаартын.